U Presiden kan National People's Party NPP ka Meghalaya bat sembut Menteri Rangba ka jela uba Preston Tensong ula pentik na ban penbet ya kijing kibayade ba ka jingkhang ya ka kamti mau ti siam ya kani ula penpau ha ka jingelang yalap election ha ka khatsan trek rempang ha ka snong lat kro ban pan jingkarshan yala ujong upersa uba rabok lang Tensong uba dei ukertong ka parti na langkerdam lat kro constituency kajing kta jong kajing syakhan hakabanti ya umau yo siap nala kajong kajaka kaputar kabangi yayo bangi lahir bateng nadu imay pun jonga jonghi hadu kanika klipmat kamamenta teka kabala pensyai da uniru rangba ngamkwa asyuk bandang batai ya kaju kabang akwa ban ong yak hitang kaway kipat ba nong song snong jong ilaka laikro ap iya kapor syania hanga ubalong teng wemedi jong pi bat syania aru haka sorkar hapo kejialam jong ka NPP bangin pen urlong ya kejing angnut jong pi kenang ba ngin nem yap than ngin nem yap ja nang ni syakmat kata kakular kabangakwa ban ai hakmat jompi barok ipat ba nong song snong ngiu nong yalama sorkar na barbala dehi bangi hapan kikle ya kejinga mi kawe kejinga ada kawe pat kejinga akide kikendiat sni kedia tayau mi sawe kodar banyak tur masih rum syasyu tera syong ketakli buat perstu kata kamu teka mi kadar ba msyak banyatur masih henry kan dia tu epi kamdan kata kejingatur masih hano kadon kejingatur masih de don kejing beklan na district administration kro penmi order de tangna kawe kadau badon kiseng kibanang te nabar jom kajela kajongi kibawan ban pekai kisondur begiyo iba don kejingya tengko lane kejingya penireng ki masih kertok te sondur krak pa stage Delhi ada pas Delhi wan korar kaban om kajela mekla kala ayu yakin gimana kimtip ngadu toh kimtip ubreu ubadon masih kertong de kibreu keberuspa kimtip basumario ti masih kertong lut lailak saulak si benai hangsak hamri bah kampen bit penbiang kiti kitrai wat bani doktor veterinary kata de kecik sisa dikiri orang mbak kan saya kendo yang asibit nalawai kecik lang tin lenga kwa ban penisya ya kadang ka isu ka ba arus ngau bahawat penmi isu ngangkit klik manga nakli akita nomor 4 election kit penmi isu live hujai kamtam gitu kilok kiba start kiba bit kiba specialize banyak keren tang hasulok kibit ha terai manga tengap kwa ban bun ketin ngasuka ban ongnya hitam si kentin syani oleh maha ubadu prastun Idon haka sorkar ya lamru ya ka sorkar om bangikwa banang penduk banang penjenjar ya kipat ba nong song snong jong kajela nai kijing angut jong ina ka sorkar kolong banang penerus pa banang penbit penbiang susu ya kilong ying kilong sem haka wei pakawi ka snong om tang hapo ka ilaka laikro Henry hakalen saudong kejelame kala jumi. Tiko kilong kemi kilong pa kikun sama. Kumlay siya hajaru pia pelut ya kapor jompi. Banyawan hakan ya seni. Kisnong kiba marjan. Nyai ki leaders kiba per pia dolang hangni. Bat kamtam iki ba jong ka ilaka laikro ka pertei ka batan kejingnya bonkam bonjam. Henry pila IT lut yaladi kani kapen pau bapidon kajing kajing syania ya unu persau jonga
ban ngakwa ban ong ya pi lada pi bit ban jit ya uha ka arpoi tri kenmau haden jong ka arp sautri bagi yo ia ka jing jong pio ya UMDC jong pi long tik kuma pio ya saudar bakamai iba paila iba long mentau saudar satang begin yo ya ka sana tenalor bapio ya UMDC pinyo arub ya umadu prestun dayu kepa jong pi hari syate banam day penyekrat election commission ulah dayu kepa terai jong pi kata ada kecil sisa dan ngarum madse haka anjok election commission ngahapan ino ya pi enrei ngan yaidon rengkat ai ba unau persa jonga unlong ka jingke unlong ka lentiai na kaneka ilaka jongpi syayeng jonga lane sya office secretariat ka bangadon ka office trekam hamte kenang bangila ban warna ya ka jing mentoy haki benta parok jong ka ilaka laikro ngakan mausa kira ramba kelawan yang kenu yang ala bonsin nadu kapo jong uba Kennedy nang ta jong uba auspicious nang ta shushu kira ramba kibantabor kibawan ban yang kenu na kapor sa kapor namar kajing penslem ka dis council ban pelong ya ka election Pekalas lem tan sisa ngakan mau lajan sangat di election MDC ngakot yau CM ngabuk dok ultimatum ngabuk do dak jermengem wong la depim la ngan pelong election MDC berkat biar do kata ngalek nomor jat pengabat iki mangai ke dis council ngong la depim la ngan extend ya ketika dis council ngan pelong election ngan ngej scam nang ni sakmat Mario ya kasana usodar ba jompi un pentelun ya kam jong ka ilaka paro kawe ko kilong kemi kilong pa ki kon sama tong ni trai sitoma ko ma pelashania yang paro sikata to shania lem mendaka kantiru ha uniu persa jonga bat nga kermen skem bau neu persa jonga kumba ula ai ka kular hakmat jompi borok kipaja ba un bot ya ka denjak jonga kumu kni bangan ai ru ka jing sneng ka jing kentu ka jing kentang ba udai ban ai ka ba phatam ha ka jing syakri ya kipajba jong ka ilaka laikro badia kipajba jong ka langkar dem laikro constituency Barokawi di Shwaba ang syok ngam ka syok ban kren bun kitin namar ka por klaya state bat ka jingdai thak kalasna ngakwa ban kerpat rit ya pito ya pendem haki jing duai hala ijong itonom yeng kenang ba ublay un pensyay ublay un penskautu hapden jong kanike eryong ka erngit ka bangam ito itaw kabat teng kipajba kila king ka jabing jongki namar ka jing penskautu ka ba umma syuk ban skautu la kanu ka badai bat la kanu ka balai ka basa kalong satang bagian pensyong nong rim jar ha i kamra kendong bat haka arpawai tarik kum mga ong yapi bi da kata ka jing shit hem ka mensim bapila rai bapila yo ru ya ka jing pensyai bat ka jing pensyai kalong bapin jit yau rakbok tensong u kandidat jong ka parti NPP bangin yo ban kej yau so jong ka jing kemen bat ka jing kermen yakini kisan stem ki banwan long live
Long live Hakakot. 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 Kublai ya pi syajarmu ublai undan rengkat lem kati.